Siop ku kabet kun saal ichilmaya ka. Visavelesh, tenek kimakin wall, Lucia paternastro tulaka lin kaba, slu in kom kaba, yetelin pat kaba sky tumen Marco il in genero. Spulban sheilen si henwaye, yetel kinka talwaye. Taitag 22 habianten u kinilin kabae 30 de julio, kinkanik manyat mentakin kaatsik tin palal. Yanin katul sukun yetel huntul som. Hatsuts tin which in kanantik yok olkab helvish loloob cheob shiwob beishan uts tin which in pakik. In atin pak hunkul chakalhaas vale in kishmanae kuya alikke chen kubetal pakik hunkul chakalhaas wakasiten wamae kastumen nishtan kustal. Lali yanin shimbal tik Yucatan. Vale, tin ata in kan utu kol maya yolal shiwa optimen kin nats al tu kolil maya yetel kanantik ash. Tin ashalta bisumaya shiwob ich su kiloob yetel utak kohanilob chen kaholaan tin mayaka. Ni bolal tishkan sahob smarse avi palita Beshane, Firenze, Scansa Firenze, yetel Cansa Rimon, tuyanta heno ob kambal. Utsola limea, yashe bash sutkil yes, yetel sahilob, kutsokle bash yetel sahilob. Bashum el sukil. Pexilobe, kuyesa al bishutukil el mayaka. Chenwa hype el ove kubetal kaach. Ma uchuk le sakminiko. Uhello ove ka ubeta al yetel utukul le sakminiko. Be le sukil hela el pek sil kutalti iglesia católica. Tile kimbe lai ocupatal pe el sukil tiomiatsin maya. Bash hets mek. Yan hets mek yan utial hek el uyok le champalo utial malob shimbal tu kustal le betike ku tsabal chai stop chakpil he ka ku tsabal yok olmaekche wa balob yan umukul be kakao ishim sutu Bash chai. Chaye yan utial chalpahal una at le champalo abe 9 ule chai yok olmayache. Beshane kuhantik chai. Stop ukaba unek el kon. Stop yan utial utop ol una at le champalo. Bash okam. El sutikil ti ushu obol kab utial ukamal le tumben kumpalobo. Le kumpalobo ku o iko ob ukaba optumen utata le champalo. Le ken tsokok le okabo. Bautisto cristiano. Utial ma uhach yahta ken kuchuk ukimi le kumpalo. Letiobe kumpalo ob letie instanza avi. Ushiwo pokam ku kasha lenikte tuba apach de kisibcheo le tushku kuktal le kumpal obo. Kabet lol wamina nikte ku tsabal uhel lolo ob. Tuba apach le kib obo tu kasal nikte shan. Wa ichu hel kahob ichu forma cruz. Yetel le ruda ku obol le cabo.
bash tz'ak. Yan xiwil tz'akobe ku tz'akik uyol wa uwin klal makob. Tulak al kohanil yan tz'ak ale yan intan yo'lal kohanilob chen kaholaan timayah ka. Le k'asike kump'el ik kubetik lob wa k'as ti uwin klal wa yol makob. Pixane kutz'aik le k'asiko ti juntulmak. U k'as ik'il'ak kena jok saba titane ichilchumuk martes yetel viernes. U k'as ik'ilchak kena jok se ichil uyik'al ha juntul champal ma'te pa'ni wakawokik ti atun. Bixukabal le kohanila. Chokwil, chibalpol, ma'utz tuyoli, yetel she. Yanu tz'akil k'ak'as ik junkule sinan ik che kuchaka'al ule'ob sinaan ik che utiel u ichkil k'ak'asik. Bexane yan sipche ku tz'aik ule'ob sipche yok'oltux yan chibal. Xa'ax hla'che kupak'ik tupachil na contra le k'ak'as ik'o. Yan juelas lak'sil mas k'ahola'an yan uyochel le jehelasil waye tumen minan uyochel xa'ax hla'che tired. Bax ojo. Jump'el kohanil ku tza'ayal timehen palal tumen tuyil alob juntul kalan, juntul makwi'i, kohnal choko uyol, yon chaha'an kolel ti uchampal, wayan yab u kinam letiob. Bixukabal le kohanila chokotani lupol she tirishta wayashta tile mehen palob. Kutz'aik yetel he'elasil shiwob junkul shiwob shosho'ak kuchaka'al ule'ob shosho'ak utiel uyisinta ale champalo. Oichte walis chak yetel bosh ti jump'el tzel. Bexane yan chimpol ojo. Kuchakal ule'ob chimpol ojo utiel uyisinta ale champalo shan. Purush ta ojo yashe kuyach ta'al ich sisha kutz'okale kulala al choko ha ichil tutz'oke kuyisinta al le champalo. Yan shan utz'amil ojo tumenchunan Juanita Canche shekeb u kichpana in shkansa ho'ob shkansa Abi yetel shkansa Marcel. Tile tz'amil ojo ku ya'ach'al tulakal shiwob ichil alcohol ku tz'amal ichil alcohol chen ku tz'ahik yok'ol upol le champalo. Ma ku yuk'iki. Yan shan le tz'ako sutup. Sutup yan utiale ku tz'abal ichil uchi le champalo. Ku tz'okale ku sutul le sutupo helbish wa u wach'al jump'el ba'ash. Utial u wach'al utan champal.
ti le k'in behlae le maya kao tanutub si kusu kiloob yetelu tz'akob. Cuyo colia ab religiones ti alashkan sa Marcela yetel tumben tz'akob. Tanutub si kuchib alil tukul tumenyanu she'ek il maya yetel in yetel uhel nyatsilob. Abet in kansi koon le uch ben tukuloob temehen palalob. Nibolal titesh yantesh kachi